Juah-juah mau banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Bersampang dekat merlelo ate ngodiri, boideng kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang mak deng kupesakat kami sukuten keluahan en, bersodip mo kita asadak tong i dengan iten di perbadiai kita. Bapa nami sini sorga, ku beri kami ngo ukur nami, asa dak tong i tegu-tegu deket tendim si badiai di, dak dengani mo kami dinalako peraratkan katamu enda. Amin. Renungan tasi dari en, ibuku renungan wasiat nai, si merjudul, padan ni Tuhan memereken kenggeluhan. Si bageni do kelapihan simbadia, imosi tersurat ibas Pesalmen bindu 119, ayat 40 sibah, soh ayat 56. Janahnat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-50 ken si mendo. Endango mengapoi ukuruku ibas si tahananku, padan mingo memereken baku kenggeluhan. Pertua nami deket kita karinana. Karina jelma, nggonung mengakapkan si tahanan. Tapi, odango karina si tahanan memaing si bernit. Mergegoh ngo jelma ipas si tahanan idi, kumerna enggo ijalo pedah, deket kata apul-apul si merandal, deket simpantas. Bagi mamo, padan deket pedah si perjahat, deket dalan si odam penter, memaing laling, memaing kini persuk, deket si tahanan si rembaru, si dekah ni dekahna. Perpesalmen top mi pengharapan mendahi debata. Tikan roh si tahanan, ienget ngopadan di debata si memreken kenggeluhan. Tukasi pe jelmai si kulilingna, gati mengeleai, kumerna kepercayaan si enggowi pilih, ibas nggeluna. Tok ngo iya, mi pengajaran ni keleng ate debata. Keleng ni debata idi mo merian ibas kenggeluhenna. KDP bonek ate si enggo iya kap kena. Perpesalmen, tok mi pengajaran keleng ate debata si permendebasai. Senteng deket merandal. Orang geut iya laling. Merdalan ngo iya idalan kesentengan si merembahkan dame si termurmur ibagasan keleng ate ni debata. Murah ngo mula memereken padan, tapi mahal mengulakan sah. Tabetoh ngo dekat menjalo, karina jelma lot ngo kekurangan dekat ndalmeh ngo. Kumernakan idi, kenah ngo kita kiperdatekan dirinta, dinalako mendengkohkan padan narap kalak si deban. Tapi odados dekat debata. Kuasa keleng deket pendenganina, tangkas ngo mikarina si masa, deket mikarina bekas. Mula debata enggo menghanakan padanna, pasti ngo iulakan rembang mi hatorenna. Si masa bagen dari enda, memaing mergegoh kepercayaan ta. Si tahanan ipas geluta si enggo tak akapkan ibagasan padan ni debata, oda ngo memaing kitan dalmeh, deket oda memaing, oda lot pengharapan ta. Oda ngo itadingkan debata kita, ingo padanna. Bersodip mo kita. Bapa nami sini sorga, lias ate mo mikarina padanmu, percaya ngo kami tabakono, padan mingo memereken kenggeluhan miten dinami, perlebe ngo kono memere padan, tok ngo haturenmo, beremo taba kami kegegohan iya le bapa nami, asadak tong setia kami, memema padanmu idi, ibagasan gerar Tuhan Yesus Kristus mersodep kami. Amin. Bagimo renungan tasi dari en. Ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masuk-masuk kita karinana. Juah-juah mo banta. Shalom.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.